Kingswood Music Studio na Hong Resi. Nila tama channel pen 26 is life part 458 mate labang so chiko chipura long ne dia lang na pati bok lo apen non alang li pen arsikung lam apen kitip kiteng amatu julong si alang li hexer ko pen si dar na Hong Rilo ase alang li pen tetini alam chiko chipura pan sinili alang no Hong Rilo ase ya Francis nila tama channel yen pen nami pan kardong pisiro nangli kipate ng kira ponpot nasi non dam tu pilo nan akai jiwan inti alangli apransi music tu alam he kitip keteng kira alam he dam dia apransi alangli bele lamar jupona alangli kaya lamu mate alangli biografi apa tak lasi konatsi alangli amang ketek ma apen ke Charlie konat ma apen college level lapen la sopi tangga da pialang ni music ana tu konat si ke Charlie dama ma konat si kolo adim si amen ka chat dama alang li pede non nam tiar jupona non alang li pasne dia port pino teaching schooling apen sarpi sarpura Nili po ke don abilo sami alang limen ke horan inti ada nili paymen ke Emily Hansipi nili ke alang tum asumar bangkep ang mga nili number 3 number 6 cap abang si nili school bilun cheng ke Mount Calvary English School adapen ingkan ini bab Charlie Matsi api LKG pen bangkep Union Christian English School na rong kaya long si Charlie dun adapen patangsi metric ang ding tajatun dun metric tangdet pen api kaya nili Patkai Christian College Nagaland na long si Charlie dun dak Charlie dun si nili music sami a subject nyo dan so pike higher secondary tangdet pen graduation of bangkep ko lang Dipru Government College Assam University anda siapa graduation pada so music abang ke muat sih kero bilo wala si alangli Charlie aputhat lapen sapi saruratum aputhat kami alangli thang konglo wala si alangli pani jurus sulit kolo lapen nono ba ke labangso music along mate labangso kitip keteng kerot kardeng along kopusi nangli ongdung kar di tumta theko tema kita nangli asom som lasom akan tu yang deng kiri dum bagi sing ngarong lam lasi kopuson si nangli labang so ang deng long sipi undulo music na thuba jadi pihak dan sama interest lo music lo ko Charlie ko lo kit rocheng bangken dili non alang le chewai tang mo tema Bharat ko alang le sinil anda gitar kerot cheng nang thano chord ke ADE la som thomen ADE la som thomen sia penangan nalu ge roti lo so pi la pu Charlie ada ke chok che ko si ko ikta ko iga kleng Stephenson ti alang sa penangan chord nang ratu lo so pi really interest nang theklong si Milton terang ko alang sa music notation reading bang tham so pi alang sa encourage lo dapen nangan susah kan yang tinggal dalam dia non kecari dalam dia panke namun pakai college non kecari dalam music tadi masih ada si admission channel so pi lalu si exam hai pi dibom lo dapat ada la first year class 11 adung panke pakai guitar ensemble bodo lalu panke la first year tu panke ponpe dan nililong pwede project talent ng teklong tahay po ni ala sar bang nili hostel longan bang si ensemble lo along long join nito po na so pi ako choral lun ta choir pen hala bang yang ding tu muchar bang choral po situ so daka audition ako bang nili mission na telo pulo nili bang capture ang joy ako sa audition na ni bang pulo nila masih la so pi sini di bang na mama sar kan request ko masih nanti audition nang nelo direct nang join film you are so talented ya ada American video Margaret Shishap nona kan cuy atau ada principal iso atau alam istabil ananing na ako theory dan practical na
ada Sangat tumbok, sangat yang dong, tapi ya kan bright students ya, si kalau soalnya kelas anggung ada di ingin berbuat, naga tumbang lah hasilnya dia ada, first lo jadi lah, tidak sebelum ke kelong kita. Akhirnya pilo lah sinon, sudah pilo kan, labang kenon di anglong pen, angtan, bakar di anglong pen ban nordis pen angtan, lapuson kitip kiteng dulu mah, lapen ason lapuson cepat itu nalong, lapuson kilong dun isi jadi nong itu kami long pon do kulo kan isi rat pan pacini dia asonte rat cini dia. Ini dulu 2010 naningkan first Samsung Singing Tea Excellence Award pula kat Youth Festival abut ke paman 2010. 2010 naningkan. Lalu nilai fans kami lah organizing committee atau nang waikon nilai fans lah awards kami nang ikon lo lah lo bini bangke 2010 naningkan 36 apong betul Okay, wire. okay wire Okay, wire. 36 apong ke paman Lapen ada rota lah. Tapi itu karbi itu malam ke music kan ciniu ada masih recognition sama konvoy. Lapen kacihung bangda komsong sini ke kondong. Lapen biheko ini nilai Nagaland lah masih represent dulu. Non international level along sama ini karbi yang lama ke abidan masih Nagaland along sih Dulu nako. Nagaland Classical Guitar Society dulu. Kalau daftar ni secretary mandu na. So ki daftar ni tu represent Calcutta International Classical Guitar Competitions and Festival dulu. Daftar kaya dahulu itu guitar kaya teknik tu macam dan compete dulu. Guitar instruments high seni one bo daftar display bo. Person ador pan person ko kaya guitar skeme lah hai discuss langsung festival. Workshop time itu masih lapan Shillong along Northeast India ke penang hawar kini dia tu perform Nagaland along sana dia tu solo sampai kuri lapan ensemble along group along sana dia tu. Ante ngono bangke karbeng long pen antan pada lo pulau lar dalam lo. Nanti lapan karbi youth festival along tapi isi awards kami nang panang dulu. Ini ngarang lang lo kan. Nasi non rarapan nangli kacinia teng pe. Music po hormu. Nangli kacini nangli idea kupi kemat hadam pensi pada munir tu ma akan joy kiben ki pacini tegi. So music tu a meaning are low alam te putak nang tan tegi ma. Music pun ni kecini dah mateng ke isi. Ining kan samdo kerot tadi. Asi ladakin nang ledum emetang feelings setame express ilong. Kamat hadam ini ngalo kamat hadam alam. Asi ladak masuk sepulo. Music is someone's joy. Music is someone's comfort. Then music is someone's excitement. And music is someone's expression. And music is someone's connection. Itu cicing yang ini tu biasa sampai bucikan lagi loh. Music kan. Cepoi dia pola soalnya. Lagu lah. Dan music is someone's sanctuary. Dan music is someone's escape. Music is someone's life. Dan music is someone's important something. Okay, music is overall music is something which is pleasing to our ears. Oh. Lama kenang solo nili non bagus lah so explanation pada langsung nang tambang training lucu ni gitu isi mungkin dapat lah kerot kitip tapi keteng tapi kerot tapi garden tapi di isi lah bangke ini ngadu alam tiap putar itu cetan imit kosong kosong tapi tapi isi bangke ilmu pan isi comfort putar kepareng ni Kalau ini julong lo teng itu ini tarong jadi music alam kita kasih ningarong piglo aso putar ni kat sini boleh tahu tema music bu alam dia bangai kaprek alam ni di Tamil Nadu maksudnya
thi hết bên là bằng nên là ta còn chỉ nhiều đấy là xin nói bằng cái họ có làm lo cái thiết tâm ấy cái thằng tâm ấy cái vốn tâm ấy cái đen tâm ấy जुने से बोलो तंग ते लाके इनो लोग से डिफिनेटली दिन दापो di indo long se dampo la pen indo long se ini hado kampo sia kiro pilo aso music alam teku angkur alam nali bane chini te pot ka dia lo ara dual mata me nili nali pan pot nali pan churu chulo asi non dam to pilo na ile tum nali tu po la bangso insud buke la bangso angkur mate hadak ke plang chenga din ke lage ini ke London ke long Trinity College sebagai la sinon la dat la so kinswood bolong bang kosong si nangi la kosong kacit hudam ba kosong si la dat pen connection bang dolo connectivity bang kosong si dolo connections ke la puilo nili betang mata Trinity College London se exam pass lo guitar dia koi guitar western classical guitar si khi người ta mình thang hẹn buộc với chốc chơi đấy chứ nên mình thang khai cũng xem hẹn được năng chứ của isi kamatha cái đồ cái chốc si neli dùng xem body pon lo je itum karbia khai dum da pakran du năng chứ cái chari lo cái hẹn đấy la puchat kali để con xem lo mà din cái extra curricular activities dan akan so là si jadi mata penang mata lah masih di high school makin hutan teh kalau so yang malong sudah boleh ni competition sosial ni macam pun masih semua bahan ni bang som nang perlu masih ni hem sih ni aku macam pun bom masih hutan bom masih api bang ke akhirnya nak tek pun bom lo masih ni lihat apa cari tu bom lah tu bom tu bom masih cuma karya kayak gitu sudah pakai tu lagi lah dan abang so international level itu district level seperti state level national level international level anda itu melihat nanti itu mata tu sih abang so studio sabu estimation kulo masih ledakan penam somatum non nang cerah nang cetu tu lo kecali penang lo son saya masih nilithan jongjung dak thana dek pen alang tu dak kecali ale thang la pi thek bolte ala ke muilo vede ji ni la Trinity College London la ben Associated Board of Royal School of Music ABRSM in short la tum ben representative to la area wise representative to la tum ben coaching ki jetansi la tum ben se collaborate in on exams ka do we the syllabus ka do we la tum under ben se konta examiners ka do we the hong ben se langji London ben marks distributions ka do we the la tum se assessment apam plan ka ko mo certificates se international mo London ben se na ko la so certificates of value ke no ni tum da jongjong improve plan kan shot la bolilo ba kar biang longa arlo kan shot la bolilo tum lagi all India but anywhere in the world dam ko samela so certificate le to bolte admission ke long ko higher studies panda bolte ke long join ati ma ko dapat se itu mas skill level ba ke achieve recognition ba kalau masih la hai ka do ko ke mata kan se ni la Kingswood Music Studio ko da ko along mena ke bori kan sila no na sab sub same chingku pon dan parents and students are very cooperative but non yang cari tu sampai happy sini lihat tekan ke alam mesin yang kita kunci kasih lepas itu towards sampai ke belakang kunci kasih bori pun son tak kasih ke boket ini korban sampai ni teacher itu ini ke wajib apa plan tu lepas non violin section ke lalu kasih kasih kan tu and then ada bang rata tungta cinilan kok dia posin kitip kita garden kota petu music long bang di lasi laso along bang kopipi aso namu sila dak nang tung than bom dak specially nang studio long bang kopipi kososo ahor musi dak dak nagan mission do note osomatum ke Charlie bonoko awar sa non nama ke ceng sih ni lagi jalan kan, langsung ki pejo parents tu, peko tu na dulu gitar pena bahari ke thanti ma masih, ini piano introduce lo,
piano bang da students do high school se tekong so pia ko akenan do chat masya ko violin da tham tema ko violin da tuning ko se introduce se non kitchen ko keneli department is civil same neli department pon da kan di basi chisik pon bom non ko department ke thom dolo non mat ke do ke guitar ke chengsi lo piano violin non sonia bang ke drum lapen voice ke lalu kilun lapen mai tum karbi asumar tum ta ba karbi akhi tum ta kilun anat aning hamo sila 5 la son po department ke non angbong ben son thom ke playing no sila non soni bang dola ke playing ke kan se chuning rilo nang tum sabe nang cerap tu bok ke ja lapen lada non son la nangli non ke than bom non present tadi ke than bom la so akan ke iltum ada yang kalau alamen ko PC ku ko teman ke non son for example western music pusi ku mama ko PC ku ko son non basically ke netum western music pusi mana ki ku bale western music sinel tum ke than bom the Indian classical bang ke netum lo ma teacher da be masinun lage exercise ko no da teman nili metang da western music ke chali kan sa background da se ba mase akhirnya bilo non mat ke do bom lang ke la ke som thong no ke chengsi la ke guitar lo etong gitar la so pi soni made nomor ini bang ke no piano belum de la heng gitar mate tapi som thong ke pleng mate ke chok bang ke no violin pula tan me hala adar apu dimucot gitar adung ke do bang no ke violin no asi non mat present bang ke som thong se nang ni pen than pon chot lo ba studio men ke sedang yalang next bang ke prabjin pen drum tadi introduce pon po ba bi pon po si adang ni pen tadi non lam thi pek ko si la ke me ti kalam lo atima kicari anu tinda kapek si cari kan tu kali ajak tu mangge drum kit kan tu dado ajak tu mangge gitar puji ajak mangge gitar itu te violin puji tu violin tu kali ke piano ni for example ni di mangge piano binding hand pick ka teke sedame kicari ini kan hand pick piano bang masih mau form itu sampel nanti nili tame ada se mission ko si pachini do rata banda me inde asi chali dun la bram na ko inde nali kupini matha sondoma music ke chali longe ongdung dum ke matha ta haji saru pot ke chali dun nahi pulo son ka khera ka do ko thegi wa ne ke nang me da pot chali se ke ta hai ba muni to bidena ku de ji ku son ka matha do ko ta haji me ka prek nge nasila so putha nali kupilo puji age limit la son doma nangli kacanya teh sudah nangli jadi kacanya tengah age limit ke ave sa osmar ateman nang child prodigy da YouTube long penang teglong ji osmar behave pen da ekdom kerot kam gite ingkan ge thom ata ingkan clear ta pen sama ekdom expert do masi alam thekdang lo pen benita mo bde jung osmar tan ta enroll da hinone pen akitian bang lagi kecuali age bar avelo professionally Charlie ji pusta sama kata rada kok teh tema halo pan di ini kan pengen kok tema especially for guitar ini pada ke la ini sedang ini laku chord sapan simple lah betang laku relax sapan chord lun simple alun kirot pen deni ji pan tu dia na bagi Charlie me non nilong tado employee tu tado ajar tu sa maximum ke students itu si yo student penting nanti lada ini nalifan tetap juga tu makan lo bor ilo urutan de lo long iltung long I think it's impossible malam tado ko apa bor ilo te atale de ko sampai unji nali kamat tata penting konte bor itu te kiun ye song ke tamata be teman nili teklong students penang tu tekepin atum dadu dan di makura lo matlo indu ke ametang si music
school director lo Oh. Sarda San lo Philippines tani kan for do dame makna music chari guitar si chari he's very interested into guitar Guitar, yes. sama sida ame thanga din che ba music school ang chim pulo de pasina na hang lo si han ta han ki dunang kan trokan ba han dun so pi alam ta ni lo ba class and se ke exam ta ni han ba sa exam bi no great chance ko what was most challenging part ke ya ta in the happen atakyong tumhan ke than ba sa ko problem do ke do che the most time Ini lehang itu belum kan teh. in one way it's an opportunity Kalam, sa do tumhan ke than tulong kalam. and alang li ko gela ko lo nile pan personally exam pi det pen nile pan dang ching ki la ko lo nile Philippines ke do uno ko guitar chali lo a guitar teacher thek pi seta ke than ke na sonan gen na tu kurun de ko se na comments dang pi se nile da chok ada ning ta rong Tom tenong next dan tam tukilo na and then nili ka chinia teng nili ke music na tu ke expert ka lista ning ke hang o. Setame itu a society long non karbiang long konteks ini enak po. Itu tum osumar tum da music ning hang o tum da tu ba saru tum da tu ata dum mucho da tum da tu di. Lasi ong dung atau mangke kitip piteng kiceng aku ke gitar na meron po la pen kitip piteng na tu sa texture tung tu sita kijuda bangke kopine anatu non alapson owe di mi atum along isia ke no hormu nang do ko ti la no nindu dam lam bangke la ke la hello kitip piteng anatu kiceng ko ke mepik po kijuda bangke kason edix ason anatu dam tu ti drugs को पीने के चोपे ना बहुत हेक सेर्सता में लसों में गाप ग्रेड तो नहीं को आनमा कार्डू तो नहीं जी को सो लेवल अलोंग मा स्टेट लेवल मा नेशनल लेवल मा इंटरनेशनल लेवल मा हाला बांसो आ स्टेज अलोंग हाला बांसो केले तो नहीं जी आदिम लोग आत्मा के ले तो देते थे ओम तुम कार्बी केथे गिदिंग तुम पुना को केथे करे तुम हाला दार से काय बांग चिक जब जुदी थी चपना हो देती थी स्पेशली ला नंग ड्रग्स के चुआ तो मोफान बा kitip keteng kemang mong dan interest itu tum tado kok tate kaposi nang lihin pen kopi saja sentuh mate pi pun tum karbi ovi kimia to mong na so ko tak tak itum karbiak society ba khai tum ke ba karbiang long along amat ke tum lason music charlie ji fans tame itum dima be si bangke latalo sonni ya bangke tum formally ke charlie ji pandai ning ke hang ta ba vedat ko ta hai ko pote nearby ba India de dang bong ados tame tum music charlie pangi do jadi la so bang kali mane nili kethe kamlong abang ko so kitip keteng hai chali bom atum de ba interested tum rock bom tilo non sta latung mabang di hala dras na tudam di lasikula hai lasikula ma sengela discipline dan chini ne dalo ma sengela tum benangan itum karbiak ke dum talent ke do pik pik lo setame hala atovar chini dun de ma situm ebengan dun po anke drugs ke chu na pangcheng la da pa senge tum atovar tum kile nang jia ang de ang tali dun de po drugs ke chu pa ne tum tovar che pang po isia a level do ko stagnant do ko ting turun ne dat so ne ke tum juntu la ke le bek nang jia ang de ang ke tum le dam ne de ko ta pa senge tum ke me thanga skill le do ba talent le do so we misuse ko ga so misuse ko ke tum apike drugs na addiction bang ji ko ke apike ke chali na ta pom bom ko interest na ma be bom ko last na ke addict na se chiplang ro so na so buta ove kimi dam han na le ke kan na si strong message le retar yang tu bigang tu mela ke than tu mela pulo ne ke chinia tenge music ke itun ke pen life discipline da channel builds one's personality and then it builds one personality also the music can pen so to see
music le itum chali ba en lo de subject son itum da itum hai than no itum han anxiety same itum han reduce namkuri la blood pressure pen same itum han penangan ke na pamimun so takasi ning oi ning du pen same ba itum han penang an ke itum han comfort ng view apen itum aju make jang tek teloson da do da hai music la hai got bolte itum han sound sleep da itum han pi asi lapen mental alertness lapen memory na same itum han improvement of picture music yan pen ne penang karbiya kai itum han ke chethanji kangela polo itum atwar kachini ne pen jok se music and bolte penang parents ba sarpi sabra tum same discouragement ason ame thang smart han chipak lang do music yan pen ke pilo ale ke long je ba pilo ke long je nang concept redun population na to ong dong ma parents tum ba music yan pen ke kubisi income long po penang do same itum lason lo itum jok si tech share lo bolte ba certificate holder lo bolte non ke tum karbiya ke tum ke tech pik lo tema ni par ke tech tum da do seda certificate ka vidya join sin non itum ke akhilo ke dami khan same sukhu recognize ban hala ka ke tum da recognize ke non institutions long pe long le than jip same pinnacle jala eligible ke jala as itum formally charlie pen certificate sai che palong dun bolte itum kering ya war sake do lason thasi nili phan same ala pen lada kisi ni ambong nang jok dun chok na po ala si ong dun atum ba ke la lo mo pen na lagi ku point lo nili ta nagar jugo ko la solang te ba ke la most likely mane ong dun parents apia potom ba ke nang music na tadi pen ko pila lagi long dun number 1 la ke do lo somadum le ni has ta me parents tum ba ke la son si kamata do la si non bangke iltum karbiang long a context le puthot itum la kam thuna na puthak di atima thama links da iltum ge me thanga det alam te ba puthak si tum kai ta chana na ko di la sila so long iltum I scope di antang le tum le dang ko ni da sa iltum karbiang long ba iltum notice to itum non notice ka le tum la nam chona di notice india la puna thule tum la nam chona la ke tek pen popine mo pen pulo sources kami kota discourage to kopilo discouragement to kopilo la sila so tang de lo tang ke for example non nali fasina sudah ko experience ke lompen konat nale muni de tum la koson na ke hang danang rotha ladak dim lo lason sona program do ne na khala son la pana tipo la koson la son do dum for example non obe imitum tang de lo tang ke men ke long do de ta di la sila son scope dojima do then non ge live music career tu maning hang non generation sabal live concert la lo hand small party pe nele do pasne live music mane kerot na son audio player and kerot musically mate no son live la son live okay la si la ta mopen nalika jo alam thina thak tu bo scope ke do itum jong si talent chius pameka mulut tante sonto sinili pada Yamaha company tum same nang hang lo labang konat ana tu pen bang lo le dapat labang India pen labang India da Guwahati lo kan Guwahati Yamaha company lo ka nang hang lo len pan company lo nang kan employ jipan bicara ala ni sot ke dam de lo apen sonto si northeast sang bong same nil pan penang northeast state sang bong nang hang lo Meghalaya da nang hang lo apen Mizoram da opportunities nang pilo sa Mizoram ke ni dam de lo thelo thongan Meghalaya lo mage dam lo masi thik karbi pen khasi clash lo masi Guwahati da ma return je waktu jilo so dam long le de lo son thosi Surat Gujarat da long same nang hang lo same ko da bang ke campaign hello thong masin eli bang dam te da boy ne de lo dam ke bang ke siksa ko siksa ko ma se hello thong masin eli dam de da se son ben kirat pe negen mo ben nang li ko son recently January cheklo 200 years celebrating 200 years of Assam tea
is a corporate event. Corporate. Ala hai long ta nang hang lo la perform lo la pen Nagaland Chief Minister Nefiurio along sa ni alang pan concert pi dum lo la pen in and around Nagaland sa me penang tour kuri pi la Nagaland Classical Theatre Society kwa pen mane is also dante General Secretary Clan non bagay nili kuchurang di masih buah beda tu hai non bagay nili lasi parents tu sampai kacuning music ke lapu hello nili music ke cari pen ang ali dah beda jitu mata nang itu formally lihat aja le cari pus pulote ada sonat dan music lapu cakali aja lah hina sampai itu formally cari pameka lapu athi ke chulong ji non itu ke doctors or engineers or penela has a basic preference ke music अच्छा लिखते हैं कि college लो अंतर music का subject हो but हो India का बाहर ले दाम जी कुछ समय you have the opportunity exam दामी के बाहर we have Nagaland non college हिनी दो के थॉम दो music college लास्ट तो concerts पे नेता itu kan any time to bareng to kero pilo lapon nili kai ta mathathe nang ni lapon ang ding lidun edlu mangke sedame ar do tu pilo di son dong karbian hom kala son kele dun rokela ke lam solam dali lasi laso apu thak non isi nang panili kecuning di gantung magalan lo non itum ove kimi especially karbian long ove kimi tong pandang di pi puntung laso putar music putar lasi ajat apam alam lengkem dam sampai itu mangvet klemvet lopolte itu unji dan unvekji seta itu with full dedication you have to give time aporda chipina ko dan itu mang tamang ben am lopolte nang likupisi ke cipaman cima mo nang likaya lo la long lapen lada lam thesi ni di thot kachini gantung ba rata panang di panepatan toy bangkelen do nonson music ke tum por kimule lang namno pulutan te ha recho akai hol alamule to chitharam da ki thip ke theng music pohon mu ke du ni ke thek long teng te history la pon kapre kapre alu thui long le tu min cha bam sdame iltum thek long ji royal court recho ke do thai palace long pini ni anta music ke hala so ke la du lasi importance bang la hello non ni ke chinya teng pulutan te lasi mopen isi question bang la hello ni na dar ju jong si muni tu busy नहीं दी मुझे ना लाइफ में है चिपा busy नहीं लापो दोकुर की दे नहीं नीले चिनिया तें पुलोतां के लासी लाबांगसो दोकुर लो पुलोतां के मुझे तो मायने लोग तमे केहिनो के क्लिनिक हम था बांचें को ये and either mine is a they will workshop kolam थी लाइक por hilong long no por si long लासी jong si मुझे तो busy दे बोते मुझे jong नीली ना जो दे थोड़ी लो लोग तमे से drugs कुपिनी बन की जो तब पेन मुझे तुम kopi pini to ho ke klem tapen hor ke jom tapen jong si la chipi jong si pulotang te la high music na tu jong si engage that lo pulotang te hal hai bang itu ana tu ben panung ben chitere kunjima kahino asai suppose non for example open ni pulo tablet ki chota patum ala pen hor ki junta patum de apor ne aro suni apor ki chipinam tha patum de nasi la hai jong si music na tu lapu opportunity da tote hala hai pen itum ke job long ji ma nili putip ke unite ji the drugs ke chopen iri bu ji bu bangke sedang cipa busy lo te ko ma cipa busy lo ande muni dokur lo ke putai ne la pu dore lo tang ke di muni tum he thang asai da kem dun de da chari dun de la pu megjang po chu po do po lo tang te isi muni tum han hala brain se da me di develop le ji ma ko se ma tha
brain bang develop le pada saya metang cepat busy putih asabu penang ke save ji safe di langsung seda ke chota tum han bang ke labang sungchet di sungchet lah seda non ke chochelang tin sa tum mane la so atwar non magumang ram ta bodo han bang ke sinon le properly trained pulate la tum ke they will be on the safer side. Itu hari pak Jok dulu je. Okay. Sekarang already alam sunok sunya ada kisi kewan kerja je bang dalam Sung. Oh. Kalau si akhirnya pilo larda pen nanti person kita ante kapot nilita hot pen mata tak laso putar om tu matum sports na tu ta dunde pathu na ta dunde music na ta interest awe lun gilu na ta interest awe puhem lu po jui po pine po ake no nasi activities nasi klem uthurong ti na so putar ni kithe gong teng sna na ta ji ti nasi non nali pen plar tu muchot lo jongsi ke chochela na tu non o opran mesia na tu son locha di bom tum tame la son pulo dante hala cipa busy de lote bane la son ke chali na la poson do pen involved dun lote la banke definitely ate do pen tum cipi job umpu ola churo lo nali pan bane li pan la dapen kita dan tung la pen non poson dam tu pin na la banke na li ke man puta sini non arju po kasi king shoot music and studio aso puta administrator lo nang si kelang cari ketuk tapi anta nang pen lo posit kibang silang AOB an bala an so king shoot pen ke mandam upilo molada ko somardo han train pe me po outside mate like hek thumo choje an tan da me da poson ke chari awar sai apan pi ma thaduma like nonson Korea bidang bidang ani tame nili cetong dundong lo Korea pen singa bang da music teacher bang pianist bang ke ado so niarong piglo da cetong dundong masila son da thak non ke bang jilang ani tame da poson osomar to mata aning ki kirung kon tujia pam la pen an se akang tu yang deng kipali dunjia pam la poson pine kamatha planning doma Nili langsung studio music studio kampung ke nili commercial purpose akan kali nili dapat tak kecu cepaling kecu mana boleh sampai I have a dream nili kalau so pun tak lihat yang mana baik tu osomar dohan kimat hadam so I have a dream nili langsung studio kampung kan karbiak hai dia tak boleh bakal yang long doa nara datum sampai dapat barang cari dunong tu dapat cari benalang tu mu kami tangga kai kan sampai kita ikut doji sa normal adina kai ke sakri long back ji lah begitu puji bunde sampai lada isi kerap dulu tu mana job oriented asal lah mana le na Hawk Institute dong le tan de sampai betang hem tot lu pen nang le studio sampai cingkun dapat ada income source kiamun pen aku pi ma jawab aku nak jitu la osomar dohan hai aning ki pilung tuje pan la pen la pia po parents to pan na me nonson ki damtang osomar da nang di kan bom osomar dohan bang ke Korea pen sikiwan lo South Korea pen sikiwan lo pianis sa ining sampai lo rotaro teknik langsung langsung nak non kirang jinang nang dithan bom student tu kan tadi awal saya mengikuti antan langsung awal saya connection ko ini langsung kecari dapat tadi tangga mahal itu konten tu itu cuma ada pensuli nili langsung si apang students bana tu kan encourage bom so ini students ke alang ke amarjit be tu nona alang lila ambush buat tu langsung gitar tu alang listen ni long kasi western classical guitar ke course ke cepat time alang li Calcutta longan poni compete dun kasi lason pe si atward atho pibon la sineli ke la dakla si ang ding apan si kimat hachon na boleh sampai ang ding kan tu kan si kimat apan pe long so studio kan tu jadi je alang tum dak pen monane tam jitu sampai alang tu an su ang ding kan tu kichari dun long dia recommendations sampai ke long joy ke masih nili ke mata ke isia akan ingje do think globally act locally also
sponsorship nili bangge biartha dan phan tha disi da pa si Ladakh kha na Ladakh na siya ko mo international level sa me ko toy bo iun ko tang te dak de kamatha bangge ang dang pi kon se kamatha lo sa me preference bangge dak local we katun si nang ko pada kecali itu makai pansi kang tur pon bangge kang tung tapulon di Ladakh pen se non ke pedangan India de na long sa me technology music teacher bo te penang ke Nagaland na si bisi kiong kiong Mizo tum tar kom dan Khasia tum tar kom sa do ke do sa karbi tum ke abipin nampon anani ne Halloween na team teacher ke khyam do basi la music ta thek pameka lo bolte dang se tum han nang hang ji ati man da do okay brand ambassador le apollo khachik bolte asa se do yang tulong ko tu makai panta di panso se sponsor kami na neten long tu ko eklen kita parang panso se tu somar tumbang website of kon di to akiro paper piglo nang phala sona por ke me nang si pidu no por ta si non bangke alang li kaya lamu tabe yang si than polo biography tabe apen ke charlie ka do kawe apen alang li kaya long kupuson si la song ding kili dun rok ma tabe alang li nang si than lo lapen non king suit la ke abi long et ke London pen nasi Ladakh Asia Center som pen si alang li pulo nasi mo ka do kawe lahai osomar dum handan da me market ka do kawe tabe hadapan si kan dak man lo ko hadapan si ko putanang lo ko nasi non bangke don marli tum alangli pini ili tum apal especially ili tum Ladakh labang so channel long kan kelang dun accord la kan injir don rap je project pitam han kipaklang kan tum ke Sony si pini alangli music ana tu na paklang kompo nasi aprang si neli alangli pan lachuning di bangke gitar nasi aprang si alangli itum pan kum kero gitar tardeng nasi alangli na paklang kompo so phi tangda do tante piano pensi alangli tempat aku non bangke alangli gitar ile tempat ani ke hanga teng pen ko pi dam ile tempat na part juga tung ne non ne potha alangli pan port itu nili ke charlie dun guitar lo okay nylon string hange classical guitar basi ko okay music and itu course bangge western classical guitar basi ko okay so classical bote penang tinggal Indian classical apa sih mas oh maka dam lagi kita cutting kan loksi lun penes sampai pu roti po dan info kan alun lun deda tak chop tegaling alun sampai itu lah gitar dan si selam lah jadi si biarkan darah cetang laya piece Spanish ballad putaku kerja romance dia more putaku lah soft piece lagi biarkan ada cetang tu dan also music and also the YouTube long de type of similar also music ke doni kapre guitarist tum kerot tekonu asi dan cuma angno ne pini ngora piko
love. Indonesia lo, si alum. Kecing si anda, nile gitar chali cengke. When I was in class 3, Okay. class 3 was nile guitar dan depan nanti bola. So I don't have my own guitar. Okay. Nile hang guitar dah. I used to hire. Itu macam bukan gitar si corong 1-2 months only po. Ini hang kita polo ya. Hang Ini hang untuk polo. Akord ke chali cengke, kidip dah lah, hello. Okay. A, B, E. E dah masuk ke lasi. Okay, nice. E dah lasi ber. Okay. The non PC class and PC. Jelasan sih. So, last swap kita sih, Charlie Bomb masih. Kita ke non last one sekarang dengan nangali. Masih non si alam tepan lah hello. Bukan dengan adu itu loh. Masih non nanti cari tumbom. So angdeng abang ke koso angdeng alam nanti pilih dulu ke. Nearly 2009 and kan grade 8 an atangan lo. Grade 8. Initial keceng sih initial lo. Initial that when grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and. Kau angdeng apa lo lah? Grade level ke 8 hello last. 8 hello last lah. So he can get ATCL program ko Associate in Trinity College London. So he get LTCL ko Licentiate in Trinity College London. Then last abang ke FTCL Fellowship in Trinity College London. Lalu teh kijut lo. Lalu dikijut. Okay. Inte pini kama thado lang manang non lang akang tu yang ding kicari dalam di mana lah kepatang tilang pot. Nearly nun LTCL apa sih plan bo? Plan bo. Okay. Apor dan cerita sabula composers tu ma alam kita tong ko. This is a piece we have to play for about 45 minutes to 1 hour. Straight away concert la examination bango. And then the material sa kelong sungo. Then sometimes si tangkata registration it comes around exam so LTC LPG kan 45,000 to 50,000 registration fee atau sudah tangkata sila tangka factor no sila ke plus number ini bagi materials ta sabu kelong suncha. Curu lo non gitar manggalang di adeng pia lo nasi lum le det kita ala hitip mate kerot nasi express det lo alam mo gede. Nasi curu lo, nasi nono dong tulang lagi pilo nang nono pakai piano lah dung biko kan lo lagi nili tapi ningki hang nai lo nili dah cari tumpik dah nono pakai nili dah itulah posi putot lah piano alang likan biar kontupo nampar tu kontupo lah itu putot arju dung tong na nono alang masih putot rapor itu Nila bangke si father of nation Mahatma Gandhi, okay. Ani ke dok na yun, no? It's a hymn, Abide with Me for Anu. Okay. It's one of his favorite hymns. Mahatma Gandhi kali tayo itu dia nak buat ani kehang nai. Alamak, so music tadi. Okay tak.
Jumit Pigler, Ning Nang Hopop, son of it's really that's my heart. Son kita Karju, Ning Hang Tigan, masih kedua kali kami Ning Hang Jibu sini dah matadam, tapi sini dah tema piano or muge insam dop titi, insam dop, tapi especially like muni tu insam muri abut lakan alun kami insam jin aku sih kayaknya di maximum most of the time kian pon masih cuma pik lo kata kami nanti lah Sony hormu di paklan pon kayak pot itu channel kan kami nanti kan akhirnya pipa jero lakan answer se akan tu yang deng ile tum thek je pon kami ana mamu akhirnya cuma kan itu lo lakan udah non tan bom student tu man am kami nilihin kan thoda chuni sudah thod lo tan bom pe me po posi lakan tu man kami nang lihat kemang de think globally act locally de sila ke misian lo ajai me ipon ta nasi akan tu ipan itu mata dam lo te kai ta me ini thang apa cuma ta te ko bang ke tek share tum long le tum cari tum ning hang ko kan te ikhe ma dai tum cekem pon te ko nasi tum dia along ke tum ason ke tek tum donan ji lasi tum choklim ji nasi akhiro paper piglo lapen isi non apoda dolo posi ijo je prang non ong tung parents atau ma kichari ni hang tum ke pini matha ta hai ke komentu apor si admission ki pima lapen komentu si kan ton ma non apodo lama avelo ma lapson ka chini kan tung ka to ta hai asi nami fan achesana da apoda pilo ke than je fan Churulo, through six schedule life, I think nili long ke bang pen la nang report. Nili non namat ke admissions ke la proceed dambo, then admissions ke anytime open. Jong si ning hang manega chali ji ning hang do puludang te. Then more fee structure details ke nang tum long po mo nang bilo pulude. Then that bang lokote ke chali long ji non mat ke do ke guitar, piano, then violin. Then very soon, drums and voice the minute to last month on in Kanangong, keep out the ponji pansima tabong. As in, some are my Jumina Pidun Bonta, and with ham Gandhi, Katum, some music, and as may also say, keep a brand tekji, and formally to training Kilop and also sending them to Chipalidun tekji upon. Then it to get Hana to Pansme, Jumina Pidunta, and say, Ninga Klompen, Chipatupen, Ketan Pemate. Then admissions anytime you can come. To address Kingswood Music Studio near Baden Memorial Higher Secondary School, Thana Road, Tikku. Lang li ben pachini thule thot lo thot komane bang pujong si aning ke hang do kechari aning hang do pulotang te non da port lang admission fee structure or than exam admission Fee structure ke la pela meaning anamat kinil tum new admissions ke 3,500 then abandoned admissions at the month ke 1,000 then security ke depends on their grades at the month grade pin se fee structure ke ka pray so 1 month security pin is any time la security ke refundable ba kali to semi 1 month fee adjusted our side Asya kimi tu mana bang suri thong la ko ke suri thom la pharo suri thong la pharo pho na kimi tu ma men ke thap ji do pulotang te la ke suri thong ra pharo pho abandung ke chari bom lang tum lang ke discount ko ko la tum lang ke discount to post suri C plus ako 1 month security ke mo alag tum ko so level sige do ma plus level fees lang siya okay non kero part ke lo apor nang chipi do pot ele tum channel la ke true six to life pen pini lada nang ka hungri pen nang ni apor nang chipi dun thega potame ning sam piglo choro piglo la pen itum karbia khe tum tame ason kaprek activities itum ke do don pen pe the atok an tame itum ta isia message kaprek khai tum long tame itum karbia khe tum tame thek do la tum ta la pen un la bang so itum ke pachi ni je pha la itum claim contact lo kote me pigalam lo tapi me send po lapen itum along rita along take on po kasi
Jasemet Kingswood Studio administrator ali pan tabe akiro kilo la pela da studio long cari bong somar to manan dame nangli tame than kon teme ko sini ngi pen ang sini ngi tu tollo la pen kibang jilang apor an ba ke itum emisen dia pan le tum bori kon manang an se tum kardi la pen long so to manan kirum kon te dia pan nasi nangli pan nangli kan apor kini kelong pen jiu jiu long nangli apor lagi yon kon tame akiro kilo la pen viewers itu manan kilang do makorte la pening jir to mata me share ponika da ke boket Kingswood Music Studio lo da amen ngecek apa porta dulang kasi itu mau somar domhan la pu patulun lera aning hang pulo tante music na tuta me encouragement anso se kirum konte ke pandai tum parents tum pia potong tanda me body kon ha si alien me me chuling di kon akeh no to war ke tam de japan isi anathule tum pain guest da lo pulo tante kaprek ke no to ari tum tam de lain no to la bangso choose is the life non episode pate part 458 long nang kelang dong porte la eng jir tum harata me churolo la bangso pini tum jiu cipul por la bangso episode pot bang tum on share ita atok anu ile tum ciron cebak wong lo polo tante ile tum ta tek pon bompo chini pon bompo la pen tum kit tek ya ai tame ile tum pat pon bompo to non bangke 26 the life part 458 long bangke itu lapon se cikut cikut bangke kan tollo kado ka we phantame ani keme kado